talo fatu le malo le tato e paresia. Le ngata i lea, o la to malava lo umwhai o na mahu mai nei tula wai pe an masani ai. Ia fiafi o so lulu te tasi. E pe o na whatina i nei le tato o ma fatu spaia o le tulanga lea o tato Bible study i tato sa groups. Ia pete iane la o lea ua iai se fisuia inga le titi o na tulanga pe o na iai. O le sa tapuni pe sa lokaina i le telefoi o avanoa o na tulanga o ia inga whama i e pene e COVID-19. O le la butoi foi o le watoi te tala uma ia vaenga te itasi e pe o na tapuni e pe o mafutanga wha sauninga o asai i kalesia le ngate leo mafutanga foi le ia sili atu nei lo le selau ia le lau te tala nei. O na iai leo se manatu e whapea. O le a sui mai le aso e whaile tatua o onga le nei whantus pa ia. Mai le aso lulu, i le aso lua, o ma fuanga nei. Ina e mawhai pea o na wha avanoa le aso lulu i a tato mawhtanga i tutono tato cell groups. I tutono o le ainga te tai o lo whapea na lato whatantuia ia whamaupopu ia tato mawhtanga. A whapela e mata pe mai mofo ia ia tato ai ngā te tai e ngā te leo le kalesia i le asolua, i le taimi masani la le pena whai i le asolulu. Ia o na whiwhiri la ia pe toi whaawau e tato mawhtanga i le aso lulu ia mawhtanga ia la o i nei lunga o le tato i tulau nei i le afiafio la solua lo na winga la le whaia i le asolulu pena masani ai o la te otu watu i tui mawhtanga e whaawau ia tato a onga whatus pa ia pena iai. Al tato a onga nei la whaoa pe la vai ma umatina a la whapera na whaia i le afiafi o le asolua. Ia o nai fisuia inga na la whapea na iai mai le teimi nei pe te ane. Ia o lawa ni ngaro le tahua o lo soi fuma lo wala le teimi nei. O lo tato e se tūlanga whaia tāma se tūlanga ua pe ua fōlinga mai iai. Ua ta oto le ata ma fuafuanga le atua i o na vaenga mulimuri. I le teimi la nei, e le o whaingofia fo i le anga i mai fili. O le anga i mai fili le anga i mai ai. E anga i mai lava e fasi, whaumatia, ia manga oia i ale a fo i ale. Ia le tūlanga o lo i ailo tātou sui whanga me leola nei. I le ngata i le tino nei, a o whaamanianga le atua e te tau ana tātou mau. E te tau fo i ona whaamanu e ina ai tātou. A anga o ia mai ai tātou, e a whape tātou te whatamale i tū pō māsa whapene. A wā ule o tui whapea lava, o na whaatua tuaila anga i mai le whiri. Ua matua i mahalosi ala anga i mai. A wā tau la, o na tātou tūrai, tātou te tali atu. Ina e mawhai o na tātou tū e le ngata o le manu malo, a tātou te tū ma le rotu tele. Ina ia whaawau, ma tātou wha mahea, ia le avea ia le ngata i le o fufuanga le atua. Ma le wha moe tātou, e whatau mi e lon whilangalo, i le laurangi le o lo tātou iai. Ina ia manu malo ina, whaolaina, whaalotereina se tangata. Ia a wālawa i le soifuanga o lo tātou olaine, i le tala inga po le tala le, e ala ia Jesu Kiriso. Na se manatu aia ina e mwhai ai o le whaataua, i tātou mawhutanga nei, i asolua i ala whaoina nei. O le tāua lo malama le upo le atua. O na ai sila la bari kenesi mta upo mo whai polusu mo leonu. Whamai o le whetala iane leo le atua. Nā tātou whai ai le tangata o tātou whaatusa. Ia fōlinga fo i oia i tātou. Ia pule i lātou i al sami, o manu whelelei, o manu waiwha, o marelau ele umalawa, a tōma me whetolofi uma, e whetolofi ele. O le upule ele ina o le pule. E le mawhai o nanga i maile atua i lona matau, tia i lona mahalosi o lona susi, e se lona whai wabenga. E au noa ma le vaenga i tātou po tangata e whai. O le winga o le whamatalanga, e le mawhai o nanga i maile atua, e whaatina o lona whingaro, ina ia manuia le laurangi, ma le o langa lo tātou ala nei, e ia.
e mo o mia i tātou. A wafo lango lewa a mai le pule ia i tātou i le atua. O se whaateta inga, a whai te fua i se mei se tati. E te leto e pule ai, o la ua iei le tangata na le pule. A whapela e te toi mo o mia le mele na ave i o tangata po se tupe, po le alawa se mea sa bena e anga le iai mai fo iei. E te leto e lua tua whao mai, a wafo i la iei, o lona winga, ua e toi wha amalusia, pe e te toi ave ese mai e se malosi, i se tūlanga le manuia. E le mea lena e fua i ai lo loto le ma lo loto mama. Le ala whamai, o le wa iai tātou le pule, whamai tātou te pule i al sami, o manu whelele, o manu wai whaa, ma mea umalawalo o iai i le lau ele, a toa ma mea whetolofi uma, e whetolofi i le ele. O le pule tātou le lau langi le, mo tu mai ele tua iai tātou. Na mai le pule le tu ia atamu. A wafo i la o le pule la lea, e fa mataleina fa pe o le pule lea po le domine o le vaia o se mea e le ngata i lea o le aia i se mea e le ngata i na o le pulenga pe pule au po se na te umia ia po se fo i ana na mea o no ingala o le pule le wa mai tātou le atua e tātou te wa ai le lau langi nei, wa ai ma mea umolo iai, o lo ia mana wa ia, wa ia ate i, wa ia te tātou le pulenga, tātou te pule au i mea umalawa, e le ngata i lea, o mea u tātou umia peiana, po mea fo i ona a se tasi. O lolo wingala, o le mea ato na tu mai le tua ia tātou. Na awe ia atamu, pita iane, ina wanga sala atamu, sa fa pe ona vese na no fola atamu matu iliti apolo pe avia satani le pule le na avia ile o to pule la ia i fo ile tua ile la langi le nei o le o tu mai le pule e tato pangale o le o fa o satani le pule le ala ia fo ia ta ina o to saula ia Yesu ke viso le ala na to au mai ia Yesu ia le pule le ma fa fo mai e tato le pule le a wa fo o atamu o le uru e tangata mua le au Yesu ke viso o le tangata lo na lua le na fa peona na fio mai ai le Yesu ke viso ni utino tangata ia le alo le atua le na fa na mai a le na sa vali pe tangata te pe tato le ala nga fa pe mai lo upo le li o Yesu ke viso ma te ilusu wal fa ipo su wal lusu fu fa mai wo tu ina mai a te au le pule o malawa i le langi ma le langi o le nei ia o tu watu e fainu o malawa ma so papatiso atu e te ila tu sufa ta ma le alo ma le nganga pa ia o tu wa o atu fo ia te ila tu i mea wo ufa ia tua ia te o tu le pule ala le fa mai Yesu le wa mai a te fa mai le tare tu o tu natural pule le pule le sa fa pe ona le ilo la mtanga il kenes ale o tu fa fo i mai pule le Yesu ke wisa ia tato e fa mo tu fo la mta po se fulo luka fa po suma li fa mai fa o tu fo ia tu ia te o tu le pule so li ngata a karava ma le malosi umalfi e le la se mele angai o tu o le la o tu fa fo i mai pule la se on ponga masi whainga tau le mele o ele e le on fa peona ngoto i fo tato ma fo faule te leo le mele o whai ele le Yesu ke viso mutu ina mai hek tato o lo tato wona pe se o langa pe e wha vai etu e le ngata i lea pe wha vai rua tai le to ngata so pe mau le o langa fo pe wha leongo lua e le vela e le maditi a wale lopo la me la whai ai wa o mai taimi ele ngata ina ia tato i lore le pule le wa mai te tato ai le ngata o le tūlanga ele ngata le tūlanga la ia ke riso a le lua mafutanga pa vala lata ma le Yesu ke riso e te lua ngā lua ia ile mana la le wafo i mai ia i tato e ala le pule le uto e whafo i mai e tato te sogi ngata ma akarau ma losi uma le fili o le ngai ma le fili le wa ngai mele ia wasavali whaatangata mai wei loa atua wale o te nganga i lalo. Pre sau o to e ngā tūlanga lea ngai mai e fi. Wa lia e ai i rungo
o le afo yo o TV ma le tio ele ngata ile tato te vava ia I me o tupu mai ele ngata o New Zealand a le langi ato le wanga I melefi o ile tafia o ia tu watu tali atu ele mfaina fa agwa we pe me ia e ta tau ona tu watu tangata u fa tu ma te tonu ile pule le wa mai le di o isu ki ke riso ia te wa amata ni ona tato ngalulue ile sila sanga fo po le si vaenga mawulunga atu lo fato tu ele na le fa ola ina ia e alu le langi le ai e ele mena fa ola ina I tato ina ia fa ia fing ngalo le atua ile la langi le ne le la eva va ai ile mate sfuma tasi fa ipo lusu lo lusu malim fa mai o le mele te fa ia to ia te oto o me o malava tu te ole mai ai ia auto tata ina fa atu tu ia o a mawa e oto o upu ia upu le o Yesu Kristo fa mai o le mele o te faia tua ia te oto o me malava tu te ole me ia o tu te tala o le me pito sili atu o na tau o ne ngalo ia te oe o lo ia le mana mata utia ile te talo o me fa le fa awa wa ile tato o onga ne te talo o le a upenga ma losilia a wa fila o te talo e fisota ia tua I tato ile atua o na ngalue mai ai lea. Manto foi la o le pulele na ave I le tangata I le amatanga. Lea la sa whapeo na ave ese mai ai le tangata I le amatanga. O na uanga sala tangata e ala ia atang. Lea la na wha awau mai lawa le pulele ua lela wa iei neile. O le pulele le iai. O na lesa I lawa no le iai al te apolo le fea lua I lau langi ne. Le pulele na wha a tangai nai e fea lua I le lau langi le. O lea la fea lua I. O ia o le atua le laulangi nei, a o lo ia le atua sidi atu o lo ia le langi, o le tatu atua lea, o le atua le tamā, le atua le alo, o ia o le atua le ngangasa, le atua matautia lea, o le te tonu ia tātou. O le mea lefa mai, o mea umalava to te ole atua ia o tō taro, e tāu wala te taro. Ia whapea na tātou e se mele le ola wha, whilele pe o e malie le o langa le o e ola ai. O le temi nei, o tau na sui le sila sanga lau wa sui le sila sanga lau wolang sui le sila sanga lau sa ni sui le sila sanga lau talo ai sa leanga e tau ma fai mai le fili e ave eselo ma fau mai le mana matau tia lea I le va o oi ma le tua e hala le talo ia e loa e mato e fili lo mana onga te tu lea ma e tu natu I le tua awa o le ala vale mea lo fa beo ona e nau iai. E le mawhai o le tino mai si o manga le tātou te olai. I le marosi o le tangata. Le ai, e maua mai, pe ai sa ili le mana matau tio le atua, e tali mai ai, e wha pe ai, ona whailoa ili se o manga po le laurangi leo o tātou iai. O mea mui e tau le wawai, fili lo mana, o la se mea o e mana iai. Se tū le talo. Tū le talo. O lo ie foforanga le tua lo wha pe ona whailoa mai ai. Elena lo wala mai lesi aso se e moe ma e toi malo lo e toi ala mai lesi aso fai au tiu te mau fai ma mau ngā luenga ta pena tau maftanga mea uma o le paule o le onanga e ola ai lei e iei me lo loto iei me o lo iei le fionga le tua te tau ola e sa ili ai ina e tātou maua whawhen tātou mau o le te tālo aman mafuta I le tua lua se ole le atua mtai tonu wa e maua awa masau salo awa le ele me fo le a tonu le ai awa a etala no alo le fionga le tua ele ia me se me fa be a tonu o mea mai le atua fa mai o se mea to te ole mai ia o to te tano fai mea uma so o se mea o no winga po le ana po le mea e tali mai ia le atua e alanga le tali le atua ona ese le nganga I te taloi I le o fatasi ma le fionga le atu. Tolu, ia matua te tonu I manatu ma mawhauwhaunga o e maua. Ia matua e te tonu wa, a e te talo se mea. Ia matua e te tonu la le o e maua. E le ngata o manatu o mawhauwhaunga a o lau tautala te tautala ai o le olanga I te olai e te ola lawe le olanga o e te tonu o e maua. E te tautau iai, te mi uma, fai mau tau tinonga la e maua. Esa, langa le ufa mai e fionga le tua ua tātou maua. I ma e ma fau, I o manatu atoa, o mea umalawa I e te vava ai atu iai,
o lo e vavaai atu ai ma e whaalongo iai ma me wa o ina ai oe. Se o mea mai le fionga le atua. E fausia e lo te tonu ia te ia. E te maua mea. Ma mantu au ne ngalo ia te. O le ua iai le pule ia te oe. E ma whai e o la suia le si o manga o lo tatu iai. Ia wai o manatu i forforanga. O whaavae mai le fionga le atua tatu ki taloa. O wane to ise masau salu ia te oe. Ai e te tonu. O le fionga le atua. O le upu le alo tātou ta mālofa mo i tātou ina e mawhai o na tātou morai ma tātou tutua i teimi whapene o wane e to i eise loto wha loto lua ai e loto tele mai mautino o le atua o ia a mai e le pule ia te oe tātou te tuai e whawhenanga lua e mai le pule le man mana o le atua o na u tātou whisota i atu ia te i ala le tātou te talo se ia whapea o na tātou wa i ai le larorangi nei ma tātou whapea o na tātou whaailoa ai o tātou o lo iai le pule po le aia i le ngata i lea o lo iai tātou i le pulenga atoa e wa ai mea umalo no inga o lo iai i tātou le leo po le afoi po le manatu tātou te tuai ma le masosalo e moni le fionga le tua o tātou umia mea o tātou e ana o tātou e ona mea o mea lo iai le lang o mea manuia o mea oe, o mea i tātou, o mea mo le ekalesia, o mea mo lo ainga. E whawhena mai mea lo iei le langi, i le teimile nei. E a mai ala le tātou te talo, tātou te whiso ta i atua i atia. Ma fau te mi uma, ma aso te itasi i le alofa maleanga le leo le atua. I le ngate le na o ana whaamanu ianga lo whapea, o na whaamalu malu mai lunga i atia i tātou. Ma e whaatupula ia ai lo tātou whatutua, ma teli tonu ia te ia. Whamaia le fionga le atua tu te iako. Whamai, aua lava nei whapesi tangata e masalu-salu. Na te maua se mea. Aua lava nei e whapesi te maua se mea, pa e solo to masalu-salu. Whanonfo le tala Iesu le na whai ile mareko suma le tasi. Mai o le mele o te whai atua i a te oto. E lea wa ule whai atu i a te oi. Po se aonga se kalesia, po se te iso mafutanga, po se fefe au se kalesia. Le ai, o le mea le whamai, o le mea na whamai e Iesu. O Iesu e ana le upu lea. A feta lailo le li o Iesu ise mea. E wha maoni fo i le li o Iesu. Na te whatamu ina. O le ase mea o tātou uia. O le ase mea o whengai ma tātou. Wa ai mea le whamai Iesu. O mea whamai e le li o Iesu kiwiso. O mea na e te whaia ma e usta e whai. Ina ia ma whai o nā tangi ai le pule lewa a mai e le tua i a te oi i le rangi nei. Tātou te whaale au ngā i nei ma tātou pule whawhita au. Tātou te pule so se ngā luenga le anga e anga i mai e le whini. Tātou te pule ai mai ma wha Tātou te pule ai fo i ve singa. Ma whala velave le olo anga i mai. E te pule ai so se mea olo i ele se o manga i le manuia. A wawa watu ya te oile a yama le pule e te whaatonu i nai so se mea. Wafa mai Iesu, so se mea to te ole mai ai ia o tou te talo i nā whaatua tua ia ole a maue oto. O lau te talo, i lena o se upu ma se leo e whaaleo atu i le atua. Ia a tō manatu mo mawhauwhanga wa tali tonu lo loto, ma le whaatua tua, wa e maua. Wa fe maya wale li Iesu ke wisa. So se isi e vala au maya tia o te whaiala. I le ma se me le mawhai o na le whaia. I le fo se me le mawhai pe le mawhaia le li o na whaia mo tato. Ai wha maya upua a Iesu le Ioane na sumalima. Mai au no ma i le mawhaia o tu se metas. Waila le tau o le upure. O le lua mafutanga la lea fai to o lua ma li o Iesu Kristo. E tino mai ai mea ina ua whapeo na fio mai ma e whaktanga i nga lua mai e ala i lau stalo ma lau wala watu. O na tino mai lola ia ma atangia le matautia o le atua i lo o langa mo le tātou soifuanga nei o lo tātou wola. O na ua whapeo na ngā lua mai o ia ma ua whaatino lona matautia i lona malosi ma lona whaivavenga ma lona sisi esa. A wai wha maoni ai. Upu mulmuli a Iesu. E leo se upo seis ma Iesu. Au no mau Iesu lea.
tau te le mawhai o na whai o se me tasi. Walang whai tā me tātou te whai, o na whai te tō tasi. Whai tō tasi ai oi. Ai a tātou whai pā anga longa le li o Isu Kirisa. No matau tia lo leo whai ngā uwa venga la tātou baba iai. O no leo le tua. Ia o se suinga nā la papio na iai. Ai wha wau o tātou mawhtanga po whea lawa. Ia se me o ta otoa ese te inga lea nganga o lea tui to tonu o tātou. A inga te i to tonu o tātou sa roops. Ia wha o wai. Ia wha pia foi. E tō te whina ngalo. E wha wau a onga ia la ma wha tinoina pe ia whiawhia o solua. Ia whai. E le ngata ina ia mai mō iai. Ia e whai on toi wha wau lea solulu. Ia pe wha popo fo ia mani mea ua watu e le tua. Ina e mwhai ona o ina pe tonu. O tātou mawhtanga whatuspa ia. E ara le whionga le atua. Whamaya upa le li Isu Kirisa. E mawai atu le langi, ma le laro langi. Ma mea umoro ia. A se iota. O le upu le atua, ma le whionga le atua. Whamai e le mawai la mai. O le mele e whatu doi nei le upa le atua. Tātou te mau le manosi. Tātou te mau te inga. Tātou te mau whasinoala. Ina ia manuel so i fua man matawolo. Ia me se so i fua ngaro tātou. Ni wha manu i tele la vale atua. Ia te oe i le netu aso. Ai mai se le aro atu. Ia tātou a onga whatu spa ia. Ia so lulu te tasi. Au wha ua pe tātou mawhtanga ni o onga i lunga le tātou i tula. Ia so lua te tasi ma unga. Ina, wha manu i atu le tu i atu o tau. E kālisia. Te alofa tele ma o tau. Wha manu ia. Ia whaiwa alo filima le tātou e kālisia nei. Whanau ia onga, ia mai se alo ngā lui man tia toso i fuma le ora. Ia au lofa le tātou mtai, o le swafa Iesu. Amen. Amen.